Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And what's good everyone? Okay, so dah lama kita tak bersiaran sebenarnya. So it's been a long time since last season 4. I think masih bulan puasa basically. And then Alhamdulillah, we are now back on air. Okay, so welcome back to Apa Cerita. Woo! Okay, so kita sekarang ni dah season 5 and this will be the first episode for this season. Okay, so saya tak keseorangan hari ni. Okay, saya bersama dengan host saya di sebelah. Okay, mungkin some of you guys I kenal sebab dia baru lagi. Okay, saya baru import tadi masa tengah lunch sama-sama. Tiba-tiba ajak dia nak tak join. So, sikit. Dia pun quite a year as well. So, macam, introduce yourself. Alright, hello semua. Nama saya Hak. Saya merupakan student tahun pertama, semester kedua di kuliah ICT, Computer Science student. Yay! Thank you, Hart, for agreeing to join this. Okay, and for me myself, saya Fatira. Okay, some of you guys may have seen my faces quite a few times last time. I believe it was for I think the last 3 seasons or so. So it's good to be back. Okay, finally dah interning right now, but still in class push. Okay, but with us today, kita ada seorang guest yang is a very recognizable, remarkable dekat dalam negeri. I see her a few times before in events and podcasts and everything as a speaker, as host and moderator as well. And Kylie memang sekarang ni UAE tengah receive and Kylie ideas and SC and bonus and everything. And she has been really active lah. So it is such an honor to have here today with us. So today we have Medu Karya. Okay, so Medu Karya is from CCSC. Ya, ni sampai kita ingkaikan satu topik. Okay, topik tu apa? Topik itu adalah Smiling on the Outside, the reality of high functioning person with mental illness. So, lagi bila ya cerita korek dia mas judul topik mau dia tu background dah tu tak bakai bila kalian buat. Okay, saya seperti yang panggil Madam Feria. Okay, panggil Madam tapi saya sudah bahaskan sister lah. Okay, dia Madam Sister Kak. Okay. Okay. Dan saya bekerja sebagai clinical psychologist di Lilith CSC. Counseling and Career Services Center. So, saya dah bekerja selama 11 tahun dalam masa 12 tahun. Okay. And I am also the alumni lah of UAE Cup. Saya UAE degree, master, terus tu. Dekat UAE juga. Okay. UAE ni lama dah lah. Okay. So itulah saya degree saya dalam Computer Sciences, majoring in Psychology. And then saya continue, saya bekerja sekejap setahun, lepas saya rasa macam tak kena dengan jurus saya. Saya perlu untuk kalau nak berada dalam bidang clinical psychology ni, kita kena sama master. So saya sama master saya and sama kat sini juga psychology, and saya specialize in clinical and counseling psychology. Oh, okay. Saya ada dengar semalam lepas masa saya bagi naik case terkait Ezra Gonzalez cakap ni dia kaya dia the only clinical psychologist dekat kau pakai test. Okay, yang untuk kita kata lecturer tu adalah dekat department psikologi. Dekat Kuantan kita ada juga lecturer clinical psychology, clinical psychologist juga. So tapi yang betul-betul practice for untuk services macam ada session semua tu, saya seorang lah setakat ni dekat CCSC. Selama dia dah besar. Okay. Okay, so that's a little bit on our speaker background and everything. Okay, I think everyone most of the viewers already nak kenal dah dapat. Itu kalian kenal mana? Okay, so kita kini tu kan ni. Okay, it's actually quite close to my heart as well lah. Okay, so topik kita seperti yang dimention oleh Hak tadi, smiling on the outside, the reality of high functioning person with mental illness. So macam kalau Hak rasa Hak faham macam mana tu? Saya sebenarnya You macam okay. Dia nampak okay di luar kan? Oh, dia sana tersendiri kan? mungkin dia jenis yang pendamkan perasaan dia. Ada masalah, dia tak cerita ke orang. Dia simpan pada diri sendiri.
pada punya knowledge So, tak ada. tidak sedalam Madam. Mungkin Madam boleh explain lebih mendalam kepada kami. Apa sebenarnya the reality of high functioning person with image Okay, Mac, kita cerita ya. Okay. Bila kita cakap pasal mental illness, depression, anxiety kan, selalunya kita ada kata orang tak boleh function. Maksudnya dia akan affect dia tak boleh nak buat kerja, dia mungkin akan absent dari kelas, MC level kerja, dia tak boleh function lah. Mungkin makan pun tak betul, tidur pun tak betul, tak boleh bersosial. Biasanya penyakit mental akan relate kepada functioning. So, tapi ada juga di mana keadaan mereka yang ada penyakit mental tapi dia boleh function. High functioning maksudnya when you are able to do what you are doing. Maksudnya, dia telah belajar. So, sebagai student, you are okay being a student. Tak ada masalah tengok perform, belajar, di kelas okay, high GPA, contribute to society. Tapi dalam masa yang sama, dia ada symptoms of depression. Contoh macam rasa kosong, rasa gini, rasa tak hidup, rasa putus asa dalam diri dia. Di mana dia tak tunjuk pada orang. Orang tak nampak. So, ramai orang yang salah faham, rasa macam, oh, you are doing well, maknanya you are okay. But in fact, sebenarnya, kadang-kadang ada orang yang high functioning ni, lagi dia perform tu lagi sebenarnya dia tak okay. Itulah maksud dia. Jadi macam kadang-kadang saya dia dapat tanjung tumbuh kami director bagi kaca ni tiba saya fikir aku ni saya sebab saya tu I would say sebenarnya macam betul lah saya ada tendency to perform ni macam kerana neglect feminnya dia macam neglect man islam ke macam ada pages ni pasal dia macam perform ni lah tolak tak kayak so jadi dia define mention kadang macam orang yang sure dia macam tak sure dan this is like the opposite though you macam kita nak macam connect dia orang nampak okay dia rupanya dalam dia ada isu sebab kita macam susah nak recruit juga sebab lepas for the kids they go on with their life Okay. Yang macam mana yang nak recognize is when dia tak happy dengan apa yang dia dapat. Anda tak rasa macam, oh, I got the high GPA, so but that's what I need. I mean like, memang sebagai student aku memang pendapat tu. Tapi dia tak ada rasa nak celebrate. Tak ada rasa macam, oh, this is my achievement. Kita biasa. So biasanya, dia, itu tanda-tanda lah. Tapi dia tak akan beritahu pada semua orang benda ni. Maksudnya macam mungkin dia akan lihat pada punya terapis, psikologis atau counselor dan dia cakap benda tu. And then, bernampak lama kelamaan benda ni, you sebagai manusia tak boleh tahan forever. Lama-lama you akan start rasa lost motivation, rasa macam fatigue, rasa macam aku dah tak bukan diri aku sendiri. Itulah pada ketikanya dia akan keadaan yang akan lagi teruk. Di mana kadang-kadang kita nampak dia ni okay je selama ni. Tapi lama tahu okay, mungkin ada cepat you diri. Ataupun dia start self-harm. Tapi kita nampak selama all this time dia okay. Tapi sebab kita ni as a human, kita tak boleh nak all the time okay. Dia macam, contohnya, your body, bila dia terlampau penat kan, dia mungkin balik sana kerja ataupun dia neglect your health kan. Memang body tak tambung, dia ada sakit. Dia macam punya sembarang. So, sama juga. Even you neglect, ataupun you macam, okay, I kena okay. And selalu tunjuk that you are fine. At the end nanti, satu masa ketika you akan rasa macam, I tak kenal diri I siapa. I'm more loyal to myself. So dia akan hilang dari statik sedikit. Kiranya macam dia kalau dia paling dampak perasaan dia boleh guess like dia punya feelings. Ini saya rasa kita guess Kadang-kadang dia sebenarnya dia tahu dia tak okay tapi dia ada macam contohnya expectation. Macam contohnya parents expectation. So dia rasa I need to live based on my parents expectation. So whatever it is, aku punya kesihatan ke, aku punya mental ke, semua tu belakang kiri.
So, and dia tak tahu macam mana nak express. It is not like they want to pendam. They nak pendam. Tapi they don't know how to express because they have been brought up by the parents yang okay, you kena, I dah bagi you everything. Apa yang susah hidup ni. Kan? Macam parents ada physically but emotionally and mentally diorang tak ada untuk support anak. So like one of the roots yang dia macam cakap tadi is because of the pressure lah from parents. Other than that, ada tak? Sebab musabab kenapa dia orang jadi begini? Okay. Actually, salah satu yang sebenarnya kan parents itu it's one factor lah. Tapi aku pun sebenarnya inside when you are unable to know who you are, you tak boleh read it yourself. You cuma define yourself based on apa yang parents you beritahu, apa yang family beritahu, apa yang kawan-kawan you beritahu. Kan? So bila you don't know who you are, you tak boleh internalize what you are doing. Contohnya, I tak dapat benda ni, I dapat good mark because I want to make my parents proud. Tapi you tak internalize that is your achievement, that is belong to you. It's not belong to your parents. So benda tu yang sebenarnya satu yang missing factor yang you tak nampak apa yang you buat adalah you tak prioritize diri. Sebenarnya everything, regardless whether kita suka own kita punya sakit, maksudnya whatever lah negative thing, sakit kita own the pain, we own, but we don't want to own something that is positive about us. Basically orang yang ada high functioning, dia tak nak own benda tu. Maksudnya dia rasa benda tu biasa lah, benda yang positif, sebab dia rasa itu belong kepada orang lain. I do this because of my parents. And ada juga yang sebenarnya nak dia compare themselves dengan cousin, dengan apa yang dia tengok dekat social media kan, dengan best student kat sekolah, especially yang duduk asrama. So ada cikgu mungkin puji, so dia tengah cari di mana dia. So dia compare, tapi dia compare tu dia bukan jadikan benda tu inspire, tapi dia nak jadi macam orang tu. And in fact sebenarnya we are different individuals, so kita tak sama. So itu adalah biasanya berlaku di kalangan young generation. Is it like dia cari external validation? Yes. Yeah, from inside. Tapi you're not gonna be able to do internal validation when you don't know who you are. You tak ada self-concept. You tak ada siapa dia. Okay. You cuma dengar, kawan aku kata aku cantik, so aku cantik. Kawan aku, tapi bila you tengok dekat sini macam, bila you tengok kat cermin you kata, ibu je, betul lah kawan. Ataupun you tengok kawan you muka flawless, tapi muka you mungkin ada jerawat kan, so you rasa macam orang yang flawless ni cantik, you tak cantik. Sedangkan sebenarnya it's beyond that. So the definition of yourself tu dipengaruhi oleh luaran, ataupun you tak dia punya definisi sendiri. Kalau you takut you punya kelapangan, bukan nak kita suruh terima all the negative, positive one. Tapi kita kena be brave enough to embrace all the weaknesses that we have. Contohnya, aku mungkin taklah ke aku bad Asian ke, bukan macam X ke kan, I don't have a lot of needs kan. Contohnya taklah macam tu kan, tapi you are able to accept, this is me, I don't care. And even though I am pure Malay, dia cakap macam tu, macam spoiler, tapi I'm okay with that. Aku mungkin ada masalah dari segi nak study last minute. Ada orang last minute study dia power, tapi aku tak. Tapi it's okay. It's not like okay aku tak boleh macam tu. Aku kena find other ways untuk aku study bila cara aku sendiri. Betul lah, that's macam kita kena internalize. Yes. Motion ni. Tadi kita dah kaikan what is high functional and then sanya macam mana kita nak recognize those macam those anxiety. So itu are the points that they've covered just now. Okay, so it's lain daripada macam
kita child awareness dia tadi we dah mention dah kita nampak daripada segi dia cakap societies di community. Itu macam dari segi macam is depo macam dari segi pantang kini tu terdiri terbalik macam extreme punya macam asim betul lah you cakap kadang-kadang sampai sakit diri sedikit ya cukup ibu macam extreme si talks So basically, high functioning, vehicle mental illness ni bukan diagnosis lah. Dia bukan clinical diagnosis tapi it always takes a condition lah. Maksudnya diagnosis tu biasanya depression kan? Ataupun whatever lah dia depression. Tapi dia high functioning. Stop yang saya mention tadi, kalau apa yang sebenarnya yang lebih bahaya orang yang high functioning ni. So dia akan last time result dia adalah dia akan mencederakan diri ataupun dia akan end dia punya life sebab dia rasa dia punya hidup dah kosong, rasa dia tak boleh nak jadi apa yang dia dapat. So macam orang yang mungkin kita nampak dia dah ni kadang-kadang kita nampak dia dah tak function tu because dia all this while dia being functioning. So that's why ada moment yang dia dah tak boleh nak function. Dapat cakap lagi. Peacefully. Ini macam compare tu orang yang macam mental health and gitu. Which macam group of people who just seek for kecuali sakit pernah ada dia sebagai seorang psychologist. Okay, sebenarnya yang biasanya of course lah yang dah tak boleh nak function. Yang biasa tak boleh function. Tapi saya tak dengar yang saya ada terima beberapa klien, ada beberapa juga lah klien yang sebenarnya dia very high performer. Maksudnya CGPA dia bukan 7.5, ada yang 7.8. And they share the result dengan saya. And they are very good in terms of like comply untuk datang. Tapi dia memang dari segi study tak ada masalah. Dari segi macam dengan berkawan pun dia boleh ikut walaupun dia sebenarnya suffering lah. Maksudnya dia nak untuk orang yang ada mental illness ni, especially kalau depression ke anxiety tu, dia ada masalah dari segi sosial. Dia sebenarnya pasal pun dah masking. This is what we call as masking lah. Okay, dia masking. So sebenarnya dia are not happy pun nak be dengan kawan-kawan dia ke. Cumanya adalah tapi tak banyak. Yang biasanya datang bila dah tak boleh function. Bila dah affected dari segi dia punya study, dah miss kelas banyak sangat, dah sampai tahap terpaksa nak ambil study leave, dah berkali-kali buat cubaan diri. Tapi madam, adakah yang lambat tu dia dah yang dah tak function tu terlambat dah? Aspek dia macam dia high function dia menjadi kembali tak function. Is it too late for them to recover? Okay, satu benda kita kata dalam setting universiti ni memang biasanya yang high functioning lah kepada jadi artis dah tak boleh function. Sebab the universiti semua pandai. Sekolah memang skor atau scorer kan. So bila dia masuk universiti pun mungkin dia dah turun. Masuk third year, fourth year dah tak pay kan. Tapi so kalau nak kata dah terlambat tu bagi saya tak terlambat lah. Yes. Bila masa pun. Cuma memang lah kesihatan mental ni, whatever it is, prevention is better than cure. It's not only apply for the physical health only kan. Sama juga kalau if you better you mencegah daripada dapat sakit tu kan. Cumanya you should know that there's always ways for you to recover. So kalau you datang untuk seek help, insyaAllah, and if you really bila you nak seek help, it is not like you totally depends on the professional, but you yourself need to be very determined. Kalau misal katalah if you go like for example you diagnosed with cancer and then you don't trust the doctor, you say that I don't trust the treatment, tak nak lah buat chemo, tak nak lah. So macam mana you nak recover? So you mungkin tak
tak pergi. Pergi pun mungkin you ambil part, lepas tu you buang ke botol tapi you tak makan. You tak really comply to the part. So the same thing. Ada juga yang datang, they just want to listen but they want to listen. Tapi bila kita minta untuk, okay, can you do this? We give tasks, we help them, guide them. We do the intervention. Tapi kalau dia tak comply dengan intervention tu, of course you won't see any effect on yourself. Jadi both side kena ada effort lah. Yes. So that's on how to prevent So we'll discuss more later after this on ways to prepare dari masa kita nampak tanda-tanda awal tu kita boleh bawa ke tidur metak kalau macam orang yang rasa diri dia setelah laksanakan kerja mana mereka boleh find ada fewer will take a break out get back right after this. Alright.